Kaguta Museveni bantusemerwa ntweshongora ntero mpira ekinjole ko bulungi kwa Uganda ntusima munonga kukwebembeza bulungi mwana wetu twastegereze ugaruka mu district ye omukaye ejo muhaire okamulindiramu ngwenu twashemerwa munonga aho mwana wetu MK tumusimira emirimo y'ihanga yakozire okurinda obusinge okwebembera amahirwe y'ihanga tukusima munonga tukusimira district egi n'abebembezi bayo n'ebitweka ebindi ebyeija districts ezindi ezitebeka izoba obugo obusinge n'obutebekana mukama nitukushaba koba omushaija murungi wazaara omwana murungi ohura noyesiima mbwenu ihanga riitu rya Uganda twinemu omwana omurungi nitumwesiimisa n'ekishaaha niwe yatutaho mbwenu bumuha omugisha nkogu yahirize Allahumma amin byona bishikirire Izina lya Patiri n'elya Mwana n'elya Mutima Orikwera amina. Ayiruhanga omunyambabazi niwe okunda ihanga lyawe Uganda okurugiranira okaliha ebirungi n'obwire bwahikira akiijamu enkozi z'ebibi konka toreebirwe kutucungura aza emyaka emingi eyo tucungwire abantu 27 kabihaha na hatiya abengi bakiriho eba n'abaana bazairwe abamwe abina amazina nk'eryawe niwe Rugaba Muhanga aha twine muhosikeine Rugaba nikyereka obusinge na rukundo eyo twinire nitukushaba n'embabazo omwebazo ogu twena abaruga omu nshonda nyingi za Uganda ng'omugisha oguwarekere Uganda gugume guri nk'ebendera ey'endara emu eyitire omu nsi omu era ogu genero weitu ogwire kuburihika abase kwegyesa n'abandi abaana nk'oku yayegyesibwe genero ishe Yoweri Kaguta Museveni okwebembera ensi n'okwereka Afrika ngu nitubasa kwetegeka kandi tume tukunde Ruhanga twashaba obusinge n'obusinguzi aha bwa Kristo Mukama weitu amina.